Angut Kibriyo lakno biklayap na kajing pinpatay bom dynamite banti iyaw doyong nakapar doyong bian kabadon hakasnong Thangsko East Janja Hills District. Katkum kakubor balayo adir por kani kajing jia kalajia haka art fly tarik unopra kabalawan raru ya kajing minsaw ya bongut Kibriyo. Wat laki bos sarkar kimpat pinti kena ya ke kabajia haka ni kapar. Kakubor kayathu wawi ubriyo basuba nong Bangladesh ulayap haka ni kaju kasngi. Kadba uway pat belatip kerteng u Ashok Tamang ulayap hadin gajing sumar ya gajing mensaw Hashilong Civil Hospital. Uni ubri ulayap hakashitarik ukla lingkot. Kakubor ke thu bagani kecaka belatip kanong kenti sorkari. Kadon ya bungut kitrai kibati doyong bean dak baai bela ya kinong Bangladesh. Kadi kebuj pentab etmiaw na Maria kini kinong bela laban palit phaibyang shalari hakanu kapor bami kanu kajingjia. Kibriyo kiba mensauru ya kiba subajur bagi di ginong Bangladesh la deban palit phai ya ki shala ka jongkari. Ki video balayo kipin iba bu na kini kinong ti doyong kila ing na kidur khmat karendang bat kamet kaphat.